Ngevindzaba yemsebenzi mina hayi ukuthi siyefana kahle kahle. Umsebenzi muphi ngoba phela wena utshelwa ngimi ngemsebenzi. Ngimuphi ke besoqhamuka naye because mina ngikutshela kahle singifunela we-security. Wena uqashwa ngenjani ngifuna kuva lokho. Mina phela ngithi nisebenza nongananisebenzi nonke yini. Mina ngithi kucasha lona wena ungalana ubukile ungimane. Sosingasebenza sonke kube wati kahle ukuthi sikhulumani. Ngoba phela naye wathi ungilethela sitolo ngilosebenza ngengwalo. Mina ko ngithi na uhlanganisa ubona kuyahlangana. Yabanga nyalo ke unalomnye lo lapha esitolo lengakutshela ngayo ukuthi nalomnye sisi lokhona lapha esitolo. Uyamanuva lapha esitolo sakhe lesitolo. ngibonile lo sisi. Uphethe lesitolo ngathi ngiyamsola nje ukuthi watelanaphi namkhulu ngoba ube umkhulu lapha. Uneligunya lo utshela ngisho lo mphathi walapha esitolo lo wamkhulu. Uyamtshela thende njani njani yatatatela nakufika yena nje ngatatatela lo mqashile namkhulu lo mqashile phela lela ngale plan yethu yangane sitolo ngithi ngiyobangena yebo wafike wangiqasha lapha wangikhomba ukuthi kusebenza kanjani nguyeke lo sisi lo uyabheka sini man so senze wangibeka la kaniphela kunayo uyabheka bathi umzala lembo ke ifala kuthena ngifuna sincengane awuncenge umuntu ukhuluma kahle usebenza la lana sitosebenza sakhe imali la ngoba nasangathi ngiyakuncenga la utawuva ngazi ukuthi wena senginjani njani funa singancengane ngeke lethi sebenze phela yabo nje abaphisela kanjani bagijima angiyaqhaqa bagijima ngibakhanzela nangifela bafonsa tinya umuwe bafonsa tinya ama-customers eminingi aphinza aduka hamba okay but the point is nyalo wena sebenzela ukuthi sisekhona kusebenza agijime ngabakhola khona kusebenza yayibona kodwa ekugcineni kwako lonke isiphetho sayo ngeke uyishintshe nyalo noma ungathiwa kumnanzi kokuthi wena uqashwe ngibabe awukaqashwa ngimi but sithi nzawo nangiyibona kakutshela ukuthi mina ngidala sitolo vele wakunenkinga ngikusho ukuthi ngisho ukuthi nginoma ngawunyusile ngichaza ukuthi kunyusa kusinkinga imvo lenje nyusa kahle hayi lezotodla abantu abakhe lifa noma ungayekela siswa mina ngabe kuyinkinga ungayekela ngabe kuthiwa vele sova ngathi uphocelelekile kwenazawo nazatawufaka nje security lana ngizatawufaka staff athi lokho ukwenda ngendlela lengiyo noma ngabe uthi uyakwenda sisi ngikwenda kwenda ngale ngisho uma ngikhuluma nawe nyasatayo office ngokuchazela ukuthi singabantu la store yabo nje ngalo ngaba-1000 ngani ngalala ngobani mina welokusilanya lokubona abani ngalana abantu bayajangasa angiboni ukuthi kutawube kudingeka ukuthi siphinde sibuye la ngoba ngicanga sinasikhulume nawe utawukhonza isisebenzi kasikho sidingo sokuthi siphinde sibuye la thina zethu asesithole-ke abantu abasha njengoba senithole namfana mlini angade makhwala umuntu abazama i-security linto abazamana kanjani i-security utayizama ukuthi khona kuma eminyango ibuke la nasebusuku ufuna kugazwa la sitolo utawugaza-security uyangisho uyitholile i-security angisho ngitholile seyini ufuna tibe babe bangaki bo-security gwale bona kube sitolo sabo-security noma ngapha security uba munye ubale emnyango lomfana loya ulangekhaya umtholi angisho nguwe lolo wento akwendako awukathuni ingani wa-security waphula kuwo afike acamele lana kenawe angisho ngalokutentela ungabonisani namuntu uhlanganisethe imvu etingahlangani sofuna ngisini mina ngixolisele wena ukuthi wena hlanganisethe awukacashi ngani security ucashe ngani ngoba ngisho uyacasha wena singamfuna le-security ngiyakubuza nakhona futhi nalapho nalakhonelena ngicanga ukuthi uyathi usukukhuluma kuphi lo kwangiyo uholeleni batawohola zethu hamba njani siyadi ngiva bathi lihala ngalithola la kuwe wathi sicala unekuhlala naye sicala wangimakhe ngibani ukuthi ngathi sicala mina neluviki ngingamali ngisho lesitawuhambi yonanga but nje ungitshelile wathi yabola kuwe
la ngidawuthola khona kusuka nekuhlala ukuthi sicala uphume ejele washonaphi nyalo Ngibanga nophapha ngoba phela mina ngathi hayi loyo ngeke ngimusho ngoba nyalo na usuka lana nje asukuyele kuyo ukhahle ngikophela lokuphapha lokho lokungafuni ukuthi wena nje ungathi uyabona wena uyakhuluma lento longatata na uqala ngimati neliviki lonke ngingamati lo ushathi nje mina bayangiyenga la bantu isicalo ngathi ukuthi usekhayilile hawu nokuthi ngikwathi uthini manje ngiyakutshela ngabe kwani ngibani lo Madiko ngoba bonke bathi lo Madiko fika umuntu athi naye akamani nami ngiyathuka nje singawo samati mina nje sicala ungineliviki ngingamati ukuthi usekhaya kibo vele qha novela ufuma wasekhaya kibo yangathi ukuthi uphephile usukahle usekhaya hayi dinginga leto ngana sesitolo bamfuna bathi bo Angel bafuna imali tabo hey kuningi ngalesicalo kusingabe ukhishwe ngibande ejele kude lokwatiko vele umjita wami yabona mina kude lokwatiko ayabona dinginga tota ngabe kutawuthiwa hayi banalo mawakhe naye bekala uyafuna lokwati ukuthi kwendeka hayi phela manje abatinja bahlala naye ngani musubahlala ekhaya akakhulumi lutho nje bathi sola akekho kahle yena losicala hayi wena nje atsola akekho kahle ngoba utile lo make lana wakhuluma but labanye bede nabo le information kahle because khona labasamfuna ukuthi kwendekani uphume waya nalaba bendele tinto tonke lebekadenda bakhala nanga bathi nje lifayela lonke ngafike ngikhanyiselwe nguwe ngilithole la ku buka nami ngisizathu bathi ngumngani wakho hayi wena mina nje ngithi mhlawumbe nisokile wakushayela iround nami bengithi ngidafike ngikubude mangifika la ukuthi lijalo kakini ngifike la hayi nani lana kazange safika ngiyathuka ke nawe nawuthi awumati nokuthi ushona masho sibe bangiyenga lele bangitshelile ukuthi nani wena ngiyamani kufaka amanyoro bayakhulisa hayi uyabona hayi ke kuyevakala ngicanga maybe batagcine batholile lokuthi kuhambe njani but phela nami ngele mali yami solo ngisayifuna nawe uyakuphelela yebo le mali yale store uthini manje ngathi nesitolo sendawo ugcine nihlangene nibaningi ngoba nalesitolo bathi kufuna vele nawe kufuna uvele uyofuna yakho imali ngifuna nibasha mina bese sengiphuma kanje ngoba phela kuthi lokunye ngake ngifaki mina ngitholele nibasha ngiphume kanje hayi ke ngisho ukuthi lesitolo kutaba busy ngalelo langa umsindo lo yawusuka uthini ngoba baningi laba kweleta lo nikweleta lo manje ngakutshela kona ukuthi lo sicalo ngathi baningi labantu le bafuna tinto tabo kuye bahamba bonile nalomphakathi awajabule nje kuningi nje sesiyawubonana lesitolo shothi nawe nasote kutofuna yakhe imali mara ke mina ke hayi nami ngoba sekuningi Sekemuntu mina ngifuna nje imali yami ke kuyimali yami ngakimi phela nje wena kweleta ngibani usicalo mangilesitolo usicalo phela nje sicala imali yakhe lesitolo ufuna sicalo usele esitolo kuyimali yami vele bonke batamhudula bafike naye lesitolo nani nje lo yawu Lakunganjani mina ngabe ngibambele inyawo siya lesitolo. Vele ngekhaya uyafika. Le ngekhaya. Hayi yabona. Hayi ngiyakuva sethi hayi sekutaba ngaleyo ndlela ke sekufuna bhadale emacala. Awulokhu sekabuyile nje ufuna khokho. Hayi sitawuva ukuthi simbona ngaliphi la. Banyanyalo solo undercover sukela aphuma nje. Simfanisi sathi ukuthi ungabutimisele ngeke uyosebenza. Itsi ndento emaflawa man ngathi ngagcina man.
Hayi nami sithi ati phela sithi khona ngifuna side khona wena. Uyathi mostly bengisebenza khona lesitolo kumkhulu. Lapha esitolo kulabani khana la. Ekwangishela phela lapha manje kwangibhethela kancane manje ngifuna like ezina wena umkhulumeni. Umkhulumeni naye. Sitabo sesiyaxhuma. Because bese ngifuna lokubuya manje. Ufuna kubuyela emsebenzini la. Yeah. Manje ngibathi ngiyacabanga no azengicela ukukhuluma nawe kucala. Hayi lokho akuhluphi lokho laba sesitolo ngibaphethe laba babedana lana nje. Akukhulumela nabo nanoko nje kunetinto nami lengisabhizi ngato lapha esitolo lokusama machine kanje. But hayi lokho akuhluphi lokho ngakukhulumela nabo. Hayi number 1 MC. Yabo kuphela nje nawe utangithembisa ukuthi ngeke umoshe ngoba la salungisa letinye indzaba talomoshile nje recent. Yabona ke lapho nakhuluma indzaba ukumosha. Yabona lapho ke ngimoshile manje. Siyabona nyana. Isifundo. Ngoba kunemphasi lomusha yangicabanga ukuthi ngakhulumeka ngoba bekangekavume lo wakucala ngoba usakhumbula lokutwende. Ya, sithandaze ukuthi nalabo bangadi lokutwenda. Lokubona ukuthi ubuye. Kubona nawe phela nasiqalo lapha. Isicalo zamgijimisa simbona lapha ngikuwo. Uneke ingubo ekuseni. Okukhona mbamba lokwasicala. Ubuyile. Mina ngithi ngiyenga letebani ngoba nalo uthi sicala ngiyambona ukutalo kwamabhiki aphika la ukuthi kube kwambona sicala kepha bathi ngiko lokwambona ngiko lokwamlalisa nakabuya aphinzele esikhiye yawena yabona hayi yabona apha sike usenjeni ngoba yena wamosha kakhulu ngiyabamfuna ngenhlamba yena bamfuna mendla uvela kwakhe nje Shalo ukhuthele la. Ngokhuthele uyahamba wena. Nawu kubeka udale wena kade. Ushongani. Yona mina ngive mahemhem. Kuthi lo musha lo mphathi lo musha yambo lo mphathi lo musha. Hayi wena. Uthweni uyalova wena. Usho njani? Bathweni uyalova wena. Namsebenzini. Nyalo nje walova uhambile. Hayi ujamani fazingeni walova uhambile. Hayi man nabantu awungeke Asiphethe. Ontizethu awungeke phela asiphethe. Uthi wena walova uhambile. Ngiphathe kahle. Lokho lento le ndawo nje lena ngiyakubona ukuthi no uyasebenza ke manje. But ke walova uyahamba ngivile mina. Benginaye lapha. Uthi yamathi phela lokuthetha, phela ukuthetha. Yabona. Ha? Yamva uthi hayi lokwama flower lo kuyathelela. Kuyalova namsebenzini kuyadendela kuta nakufuna namsebenzini. Nyalo ngimningi usho ukuthi ukubekela. Hayi. Ngambona ufuna akubekela. Uyahamba. Bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala Wena sibanga. Sangisebenza bangisi. Uthuni lapho iboy kulo 2 years ngikugulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni. Officially ngicela ukuthula. Lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele sinvuselele uhlelweni dibekele sive. We don't need kufa la eSwatini nje. Mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever. Yini wena mbukeli longakusho kule ndzaba lesikhulumisa lomuhla. Asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukudrunga emaswati tingqondo. Ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba
You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, This is not some dusty recycled curriculum. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. Reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Evolution of the LLB degree. Knowledge, hands-on learning. Then from there, really the world is my oyster. 170 million new jobs, imagine. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? Bukela iRocket with Stan on channel yaMaswati Songa Skats. It's a final countdown. Need you, oh God, don't. I got my first real six string. These beautiful things that I've got. Please stay. Usenda lo ngathi sokhuthaphutele wena. Uyothi ngosiphile. Yinto ukuthelele kulova. Mina lalela emsebenzini mina nangena. Ngiyasebenza. Ngidlala ngathi ngidlala. Yewe. Yenda. Angwaphisi. Uyahamba wena. Mina awuhamba. Uyahamba nje wena nyana. Nakutaqhubeka nalento lo yendaba. Ngivile lana bathi kunalo umedem lo musha lophethe la stolo. Uyabona? Uthi ke lo medem wena uyalova la msebenzini. Awusho njalo. Uyahamba. Uthi ke nyalo ubheke la wena. Mina kulova kwami ngisongathi mina ngisho into visoyi. Mina ngeke azongicusha. Mina yona ingamanipulele kunkulu ngeke sinaya kumphisi. Ngeke azongicusha. Gosh. Ngeke akuxoshe wena. Gosh. Kulana wena. Gosh awutanzile. Ngabuta mina sibhethe. Manje asibhethe. Hayi kuyathaza sinabheje. Asibhethe. Mina ngihambi. Ngithi mina uyahamba la sibhethe. Lo phela ulove kusasa. Yes, dawubona. Okay. Hayi mina ngikhuluma kancane. Nawo. Gosh 4000. Kahle ngifuna uvuthi kahle umsebenzi waEngelini ngani lesitwa. Owadi umsebenzi wenje. Angisawadi. Utawati njani ngoba owadi kahle umsebenzi? Angoyendi kahle. Ngumlethele ukuthi awende ukuthi mina ngiyekele. Nako lengifuna ukuthi umsebenzi wakhe. Lalela wena uthi na uyucuba. Kuthi lwasala ku store. Wabo. Akusinjalo. Kunjani? Nasi uthi kuthi lwasala kwabuka stolo kuthi asala kashathile. Ngakufuna ukuvalwa stone ithi cha stolo ngeke sivalwe ngizaba kuyucuba. Manje ke lokho kuhlangana njani nembulo sangumphathi lesitolo kwengcamini njengoba sengumphathi phela. Othi imphathi. Cha ke nangumphathi. Uyaqasha uyakhulula. Imphathi ngimi. Imphathi ngimi. Nina ntemita kusebenza mibonisana na ungekho wena lapha ithili utabe yaphethe naye lapha. Akusiko ukuthi ngikhuluma ngento lengekho noma la imbude nangisengumphathi phela esitolo angisho yena. Mina kumele ngive ngayo. Ubeke ngubani? Nguwe phela.
Asho nami ngikhambekisa ngiyatshela ukuthi sekusetshenzwa njani lana. Ngiko ngibuthi sikahle kahle yini umsebenzi wakhe wami yini. Uthi ubeke ungubani? Akawendi kahle lo msebenzi zethu. Angisho ukuthi ngiyamkhipha. Bathi mina solo nje ngifikile nawe mkhulu uyabona ukuthi lapha timo nemali seyithi caca. Zethu nje uyadlala lapha labafana ngibakhanzela bo 1000 baphonsa inyawo nje. Matendela. Noma ngafuna kufika nga11 umsebenzi uyafika nga11. Khanze timo tibheke phansi abakacebi kahle manje mina bafana ngiyabahlahlambisa ngibe neche. Umsebenzi ufuna bacashwa ngona. Phela umsebenzini sene nje. Babagejile. Ayibona imali esiyakhelela lo simalini. Zethu yabancenga. Uyabancenga mbona ukuthi angisho mina sinankulumo wami ayisila la mina ngingela nelifa lila lifa la kubolela mina ngitshela yena ukuthi lokugijimisa labafana kanje sakusentshethu makhaya somaphathwe kahle mina ngigele lifa la Mina angimiva ukuthi ngithini mina nte lapha sitolo meta usebenzisana ngoba ufuna siwa sitolo asisimi sitolo singawe ngoba sitawiswa ngini Mine bathina ngisho ukuthi ngeke ngikhona ukuthi mine umphathi wami senguye lo. Lokho ngeke kwendeke. Ngingakuphathi ngiyabonisa. Kuphatha sitolo akusuka emabhuku kuphela. Nithi mina ngubani abhala kumabhuku? Ngimi. Nguwe. Usayina amabhuku. Wenda konke. Angendi konke phela ngoba kwenziwa nguye. Sengiva ngaye. Awunilaleli nithi ngubani asayina amabhuku nguwe ngubani abhala kunguwe ngubani abuka konke nguwe akusinjalo manje ufuna umphathi lo njani lapha hayi mina ke shotha uyiva ke lo lalela mina ngibonisa nani mibonisana naye nakubonisa ukuthi lokho akusiku lokho akusiku ufune na ukuvume ukubona ukuthi kuyadala isense o akuyidala isense manje awumbuzo ukuthi ubonisane nalo mntana khona lo mnikade khona lapha isitolo lo mntana koze phela umbana kusengumnedo esitolo letsebene idlela kakhulu Uyeva nje uva ngayo idlela kakhulu letsebene mina ngiyakutshela ukuthi nakutama nje ukutawwa lesitolo asuhleli la udawuva kusesitolo kunjani njani Phela emsebenzini asiketi tophamarishana sincengane mkhulu. Ya lelo lokho ngiyakuva ngoba naye abakhala ngakho vele. Manje nakudosa Bathi naye imkhaza naye umakoneni Musa bamile he Angel he bakhala kuye hayi wasigijimisa funa bangagijimi. Uyiteki mina utshela mina ngagijimisa. Gijima noma yokusebenza ngoba mina lengikhale ngako indlela lesiphathana ngayo manje amikhulumi ukuthi ngiphathana njani mina akuphathana kahle noma kuphathana kabi kuze kube kwabambana emawashini ngiyakhuluma nibamvu nawe na ubona imvula engathi tawusebenza uyayisho sibonisane ngayo kube kuphela sasibonisana ngena usemana bo 1000 makoneni ubonisane nabani ngoba wena wende sawukwenda lapho sengiva ngawe ubonisane nabani ke wena ngisho wena ubone wathi amandla amtsheleni mina kwendekeni awusho ukuthi icashele nje bamvu ucashe bobani unengcina malangnayo yeba fethi ngenzaleyo unengcina malangnayo yeba fethi ngenzaleyo Baba la fiti na la bokobela batha baboni lufa yamsamo